Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bro gini di Papisalo Lintau. Dek sampai parkir ke Sampi sana. Apa jalan kaki lah lu. Oke, sana ikuti keseruan kami sana ya. Mudah-mudahan cuaca lancar, Riko. Amat lah. Popeye. Lambet ayo lah, maka
kuha na John. Ya. 5 kuha di. Oke. Deh. Lama gue udah Jona Limbosiani AK-71
Ah, sana bawa tu. Ini bawa tu nak. Ayo, kita yang. Kita yang nilai.